Projekat Hub za digitalnu sigurnost Mladi BH Monitori prate i izvještavaju o nasilnom ekstremizmu koji podržava ambasada Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini, nastao je kao odgovor na porast govora mržnje i nasilnog ekstremizma na društvenim mrežama. Nakon finaliziranja Akademije za mlade, koja se sastojala od 5 modula u Sarajevu, je upriličena konferencija Hub za digitalnu sigurnost. Pored brojnih učesnika i gostiju, na konferenciji se obratio i ambasador Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini Jan Waltmans. What we all know is that in modern times, media and social media generate a lot of information, and the people watching and listening and reading that information cannot always know what is true, what is factual and what not. And while it's very important that media and journalists have the freedom to ask questions, to ask for information also from authorities, and to give different opinions and assessments about what is being provided to them, it is also very important that young people learn how to look at the information that they receive and to think very carefully about what they hear. And the project that the Netherlands Embassy supports tries to provide that kind of critical thinking. Dobrica Kucalović iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine istakao je važnost prevencije i borbe protiv nasilja i ekstremizma. Ministarstvo bezbjednosti podržava rad nevladinih organizacija, posebno kada je ova tema u pitanju, jer mi smo i u našem programu rada prepoznali prevenciju nasilja i ekstremizma kao vrlo važan dio naše strategije za ovu godinu, na kojoj mi intenzivno radimo i u saradnji sa nevladinim sektorom, mi kao ministarstvo, jer smatramo da je prevencija ekstremizma i nasilja u društvu vrlo bitna i to je put kojim trebamo ići. Veliku podršku imamo s obzirom da je ovo zaista nikad aktuelnija tema u našem regionu. Ono što je izuzetno važno naglasiti jeste da u narednom periodu očekujemo nastavak ne samo monitoringa, već i veliki broj radionica u cijeloj Bosni i Hercegovini. Bojana Kostić, zagovornica digitalnih prava iz organizacije Pen to Paper, je istakla važnost rada sa mladima kada je u pitanju ova tema. Ono što bi negde meni ovaj projekat bio onako značajan i zanimljiv, prvo zato što retko kada u nekom svom radu dolazim u kontaktu sa mladima, pa mi nekako, u stvari sam dosta i od njih naučila kako oni u stvari posmatruju neke određene procese koje mi tako sa neke pravne strane ili sa neke društvene strane posmatramo kao neke ovako velike bitne, a sa njihovim ličnim odnosima kao mladi kako to njima znači. I prosto sam ih pokušavala da im pomognem da shvate i da pokušam da im pomognem da identifikuju botove ili trolove ili određene vrste govora koje možda ne potpadaju pod domen govora mržnje, ali u svakom slučaju mogu da budu problematični, a nalazi se i široko su rasprostranjeni na društvenim mrežama i ja se nekako nadam da su nekako ishvatili gde je neka granica i da će biti uspešni dalje u svom radu i životu. Azra Maslo i Maida Bahto-Kestenčić su na konferenciji govorile o institucionalnom i regulatornom odgovoru na stvaranje sigurnijeg digitalnog okruženja. Navedeni su i podaci istraživanja o medijskim navikama odraslih koje je provela Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine. 49% stanovnika navodi da im uopšte nije potrebno da stvaraju kompetencije za unapređenje medijske informacijske pismenosti, niti žele uopšte da uče o medijima. 58% stanovnika navodi da ne mogu prepoznati dezinformacije, 53% ne provode nikakvu provjeru činjenica, 64% su nesigurni uopšte u prepoznavanje recimo onoga šta se smatra pod komercijalnom komunikacijom, pod oglasom u digitalnom okruženju. Mnogo je medija koji objavljuju neprofesionalne sadržaje, koji objavljuju dezinformacije, koji nisu dovoljno transparentni, koji nemaju javno istaknute podatke o tome ko je izdavač, ko su lica koja stoje, ko su urednici, novinari, gdje je uopće redakcija i vrlo je važno u takvim slučajevima da čitaoci znaju da su takvi mediji nepouzdan izvor informacija, da se često koriste za propagiranje određenih političkih, ekonomskih ili nekih drugih agendi. Stoga morate biti jako oprezni kada konzumirate sadržaj.
Predavačice i predavači Akademije Bojana Kostić, Ninoslava Bogdanović, Admir Malagić i Anida Sokol su problematizirali izgradnju otpornosti na ekstremizam na društvenim mrežama. Sloboda izražavanja je jedno tako nežno i tako krhko pravo da svaka represija je nužno vodi ka cenzuri. A mi smo svi ovde živeli i vi bi mnogo više u doba potpune cenzure, kada je država određivala ko šta da kada i koliko može da priča. Trebamo krenuti od toga da je sloboda izražavanja osnovno ljudsko pravo, da je ona, mislim, i samo u pojedinim i veoma specifičnim okolnostima ona se ograničava. Znači, trebamo krenuti od toga da shvatimo i da nije cilj i da ne možemo riješiti situaciju represivnim mjerama, zatvaranjem, kažnjavanjem i sl. nego edukacijama, jačanjem i regulatornog i samoregulatornog okvira, proaktivnim objavljivanjem informacija, transparentnošću i sl. I na kraju da svako od nas preuzme odgovornost. Zakoni neće riješiti sve probleme. Neće jedna institucija riješiti problem, neće represija riješiti jedan problem. Kao društvo moramo riješiti problem. I kada govorimo o nekom stvaranju boljeg, pozitivnog i sigurnosnog okruženja, tu moramo biti svi na istom. Dakle, institucije, mediji, društvo. Bez toga nema rezultata. Dakle, ako djeluje bilo ko pojedinačno, neće biti rezultata. Nažalost, protiv komentara zlonamjernih i štetnih ne postoji neki dobar mehanizam odbrane u tom digitalnom smislu, sem zaista edukacija, da znamo to da prepoznamo, da prijavljujemo platformu, da prijavljujemo i tužilaštvu i policiji kada zatreba i da naravno što više civilni sektor bude uključen u informisanje javnosti. Ne postoji korelacija da će manje govora mržnje značiti više ljubavi na internetu, aj tako da kažem. Mislim, prosto, mislim da treba da se odvojimo od te kao manje više i tog brojenja tog sadržaja. To je polje naše slobode i to je polje u kome mi treba da kreiramo drugačije narative. I tome se radi, da vi prosto imate priliku da kreirate drugačije narative. I otpornost jeste to. Otpornost je kreiranje tih drugačijih narativa, a ne nekakva konstantna upadanje u te zamke tog pasivnog korišćenja. Mlade mentorice i mentori, polaznici Akademije, su na konferenciji odgovarali na pitanje kako promijeniti narative ekstremnog ponašanja na društvenim mrežama. Mislim da postoje neka 3 ključna koraka. Prvi od njih bi bilo obrazovanje mladih i organizacija civilnog društva u korištenje zapravo društvenih mreža. Zatim kreiranje različitog digitalnog sadržaja i plasiranje upravo tog alternativnog narativa među mlade. I zatim organizovanje zabavnih, edukativnih i nešto što je jako važno, sportskih aktivnosti. Govor mržnje cilja neke pojedince, grupe, manjine, marginalizovane grupe koje mogu da se osjećaju izolovano, neprihvaćeno u društvu. Ono što je bitno kroz ovu edukaciju, a mi jesmo već prošli, jeste da razlikujemo kritiku od samog govora mržnje. To nije isto i samim tim sloboda govora nikada nije i nikada neće moći biti ista što je i govor mržnje. Smatram da ako idemo protiv tome da težimo ka pozitivnom primjeru, da težimo ka pozitivnim primjerima i da njih dijelimo, da promovišemo kako bi dospjeli do neke ljepše sredine i društva u budućnosti. Na kraju su dodijeljeni i certifikati mladim mentoricama i mentorima koji su uspješno prošli svih 5 modula Akademije. Sve informacije o projektu pronađite na web stranici i društvenim mrežama udruženja Ja bih u EU www.jabih.eu.ba.